niliklar at BP, pinyabirta ang tonpen arjuik tham. Nonamat Assam Racharya Hin Langdam Puluti TDP along Kang Tangkring BJP Sorkar Kicharya Songsi Assam along Sitami in Tangkring Pen BJP Racharya Songatumsi Chari Bomna Lapenan Parta Karbyang Long Lithot Sitami BJP Racharya Songsi Chari Pon Bomna Bonda Kivangji Surihini Ra Inkoira Trok Aninkan Assam Legislative Assembly Kiligahud Kopi ko Sonamo Wilona Kijabji Assam Kang Pili Udam Des Dami Karbyang Long District Alo Long Ho MLA Ang Hoi Ben Kumara Racharya Song Pansi Assam Legislative Anong Anchitoy Dun Ho Karbyang Long Arlo Racharya Song Pan Langdam Pulute ASDC CPIML Pendanglok IPP NPP AGP Racharya Song Panabangki Chitanda Movidet Bontan Nonamat BJP Racharya Song Jakong Tangkring Pen KAC Jakong Kang Tang Dun Opposition Atum Puluti Efficiency Laswang Bong Pen Congress Atum Asap Dulang Lapen Kapen Atum Abangki Tanmat Kahajang Abangki Kang Dun Rimandak Ekonomi Lapusan Congress Lapen Efficiency Racharya Song Atum Pen Arnibang Kangkatsi BJP Racharya Song Kachika Organisasi Ekonomi Laswateng Puluti Kibanji Asam demonstration nelitu kache song ke lalo Karbyang Long Pen Bangko MLA Kachika Dun Chupumata Selantin Halapu Efficiency Congress Mahin Pen Arnibang Kachak BJP Song Ekonomi Sistem Non Anggota demonstration nelitu kache song ke lalo just Athinon malong Wasong atum halapu wasong along kaching bedu na reda bangki lam mate jakong lapukali ahok pera jakong abangki vote ki piahut vote ki pihenlo ahok pera jakong bangsong thega bangki kedam tang PM ki likahut sitami long near KPMC constituency bangki BJP atum remdetsi APHLC phansi rad atum apa hai pondo lasoteng pen langram pulute non ki bangji surihni ra inkoira trok MLA ki likahut bangki BJP aphansi tami ki misena thegawi Lapen Lapu APHLC Racharya Song Atum Sitami Inglong So Amen Pen Ajok Kichi ki bia So Atum Along Pen Abangki Vote ki Longji Ang Ring Amatsevi Ajot Sitami ki Bangji Cheklo John Pli Apia Bangki Bang Suang Thek Klangponpo News Report KATV News National Health Mission Assam along Bangsur Hini Susi Chokomar Atum Pen Ajak Ninklu Regularization upon Kichaki Paplengji Bainong Kilong Le Kaduri Lapen Bainong Kilong Kichirtip Matininga Chitek Long Kiduji upon Pura Assam State and Kampi District along Tin Kidamtang Paikuni ni Paike Tompen Poarni ni Toma Parman Pachisong Saikiding Kachisong hut ki long nangja putha ka bangki long vek nangji pura ki hangsar langpong labang sul ki hangtar ramnang ko katheki ki damtang linkaning ko pen sorkar ki chariya tum ki chakalam the ka spoklen ka bitter jok pusi jong Sidin demonstration asai ki ding boma hut district commissioner aphan ki mangalam the putha chongdun si pin pura lupa jildang Kijongdun son kep lake NHM Achokomardu Anaphan Supreme Court Pen Kangsai Mate Verdict number 213 of 2013 Kipia Tengsi Equal Work Equal Pay Pinangji Enforcement of the Assam Gazette Notification 2021 to extend gratuity benefits to NHM staff Provision of Employees Provident Fund Lapen Employees Pension Scheme Keparlu Ponji Apan Kiham Financial assistance for families of deceased employees either through full salary till the deceased, retirement age or employment for a family member. Uniform leave policy including 2 years of childcare leave similar to that enjoyed by regular government employees. Comprehensive medical coverage under the MMSLAY scheme and continued reimbursement benefits
until inclusion pu pen danglok kaduk kawi son kep ason jongdun tik athige laan arni pen no aninkan inkoy abatlo laso department along laso mission along ne national health mission along di boreng asai ke claim di anta me laso non aninkan anta me non anta ilitum sartum mate cm pen danglok alang itu cm pen danglok kamatha bang panjang tang ason nasi lason bang chok chelo ilitum ta isomardo ilitum ta hem kelang hem sarbura mate epoi paido nasi alang tum phadai ilitum lang nai nasi laan vet chote matha jale chok chelo ilitum phadai 7 pay commission ha chu nal tum kechak elo sida non an tamen nal tum lakai pachun thekela nasi NHM chokomar tum pen thedung ke claim ka chipaduk jasmet covid-19 awur ki thurakut se kelang ka chipaduk ka bangke lakha masi un ep pran chithor rut anpindo lasinil to maphan satami ki thir thip ka chingwai sai kidenga witik ki ka chi songdam bomji la pen asama kang pialong contractual health brokers atuma phan a hoka kang sai kelong vek chi phansi chi songnang koklu puta kam thening je pon la melo ilitum son sirkep ilitum kemanga sondo nasi halaso son sirkep kemanga sondo si ilitum chun pi thek the bulodamte ilitum me la son thoksi ajai mek padopon bombo angela son thosi ilitum ba chingru pon bom nasi nilitum ahin pen itum district ahin pen itum alongri ahin pen ilitum ke hai sar tuliram sar tame cm sar fan tame itum kuning ni pani krim lo jenal tum si nan tum sin lang nan pon nan tum si matha pon nan ko jok nan tum jok si matha pang re krang pulo te pajang tang pulo tam te ilitum me la son lo ke chok chelo atheke kon wa dor non ke bat tang lo non ni jang thua dor bat tang lo sang ador da bat tang lo si la so ateng si so si dor mo ha tame bat pon te pulo te ko sort ne tum re on pon nan tum si choma tha pon pe pulo tam te rap sai ki mati nan tum dong se nan tum si choma tha pon pe pulo tam te ko ma si do pon si Hamren pen Chandra Singh Ronghang KATV News Lakhasir Kep Amrang constituency alo Sucheng education block parlo Taseng LP school pen Taseng Rongkhelan LP school along an KSA pen Phirangkia tumchelang si kahumria sai dengpon Bangso kahumri damhut haladak arong arada tumpen nangki pachini do na tengki Taseng Rongkhelan LP school laki inut lothan bang rup ching timung ke than bo makut pensi ke chok chejok non an ke virrang rupusi nang pachini do Taseng Rongkhelan rong asar lo gitu ladak na LP school ke dak ni tum arong school lo kitchen aku kan tala school ke ni te rason ni tum ni mata ladak fi por hilong lo ala bukan ke apa school lo mati dak ni tum ke tar li lo ala bukan ta headmaster amen ke singki mo lo ala sa ala non bom lang kita ala tu wan ho kita ikan ni student ta one on eight Ketan me dat pasi student ave dalo bo student men kitan ala than bang men than ver with that bang ver with that poti student ave dalo amanon afit non pining non performance ta lason lo ala ke retiar ko ni kan ini ne pine ansi dolo tika lada alar kapatan kon aprang ta dolo lada kehan ini atau hanta patan lo amalan ala Poisa kita pikir pasal tukang itu, nonan ta la panting itang te pombe. Lapen school hem pustami non putak sen mar kiru chukuri asai avi. Lapen ki jona lang sita me ki sung do pusi nang tha. School student atum tami barbi barso hem sita me ka hing lo puta thandun thu. Lasike isi ke chari atum nang lang pon tha puta ka chung ri padopon. Halapula High Sita Seng LP School along pustami ningkaning coordinator captain dera pisitami ICDS ahem anta awilang. Lasitim karbiang long Chief Dr. Tuliram Ronghang lapen education em Richard Stock biatum nang lang pon vek tha puta ka chuning ri padopon. lang bang help itu lang ini ke fungsi lang dona komite setelah kumsa lang kredon biasa lagi dan
ringbel kita long loku la headmaster ben kapu on kita la sa asai bang pacun dekesi ala jirkendeng hala alignment achieve bang ke tangke kita ton tu si so kam di plan on la da ring bel la peng nang bihu ti tu la on la sa ring la peng tangke non kunala no le tangki ni ne pin lang tangke dunong le pin ta kumar tu ko ni ka siksa Ingka konteks la tadi koko la bang hala aprang dak alar nu ke thandun ku hisa hu bang ponda la bang kanoi haneli tum amar ringwe la lambang ke alang lipan headmaster pen hala terang sahu pan cikidat matik lambon mili depan classroom dak de News Report KATV News. Pinya birta ki lan sikang ton lo domi thak mi kardom.